Panasai asijan cingamu si bawa puam iya purai muasijan cingi si taro ada petupi nama larang risio dua kalimat syahadat tegai onronna iya manasan sai puam ia wadingi emuala tekeng nasulo lalu maka dari pandita o anak saywiro pahangi miro tegai onronna puam maka dari pong Allah Ta'ala narik ko matapek ko lauria aja na musapak nasaba sifat engkaku riwatak kalebu ufan jadi ko tubuh sendi onrong ia melo muiseng ia purai najori kala nasa tongi ia senge sikiri sendi sapairo maka duanna maka telunna maka pana nakarek komuruntu ni yaropai ya nariku riaseng ogi apae sulapa narik kodek upahan iya roh mai goto tau napahan puanna nek kia dek na fatalai tubunna sifat engkana fuang ngeri watak kali na fancaji ko tubuh narik ko engka tau naseng alina na dek na talai tubunna dek na talai watak kali na dek igaga fuang nge kotu onronna tabe narik ko engka tau dek gaga tubunna sadami bawang macam TikTok macam bermedia sosial nek kiat dek na fatal le kubunna iya nanti tahu ria senge tahu mapaka tahu dek igaga mat di bola puangnya tabe narik ko niat madeje dek nalam matang nak sai riteng ana bitalai tabe wijama pidese mero labu